Khorjei digital world. Nasisu Khorjei Mapu ki channel da mayam butaram nok churi. Nasidi koi lap helgi ketel da nga macham khota lege na semen jari. Othok na bu sem ba hege koi lap helgi imai bel chesel singchina sembi banga si. Nga si taw bu thong bu che ga da banate hanu che kre. Thong bu si sereng ngamla kana sereng tok jarake. Nasidi Ngarinkha Ngouba oina tok jarake. Koi sebiogi friend amana Ngarinkha Ngouba happy u haina koi request torokpani. Sina jiri ki mukhi pa. Jiri mukhi pa je ilisha ka thong bodi pa jana phai hai adu. Nasidi iron boin tok jarake Ngarinkha maga iron baga. Adun acha thau ju khutta pumna taisin jare. Pan je khet pada leng dana ba. Aduna pan matang da jitang paudum jarabada. Iche ma Google na Colocasia haina kawi hai. Scientific name da Colocasia esculenta kawi hai. Taro natra kato haina su khangnei hai. Taro hairiba English ki term asi New Zealand gi Maori language tigi lorpani haina Wikipedia yamana takpi. Sok lising amag chatret humpuma panda James Cook natraga Captain Cook hairiba British ki explorer navigator amadi British Royal Navy gi captain asina ihan hana Colocasia tubers asi thabadu observe toki haina palli. Colocasia asi ornamental plants amadi edible cones oina thanei amadi tropical area da ayamba traditional star staple food ni haina palli. Tropical regions haragadi are the regions of the earth near the equator and between the Tropic of Cancer in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. Sibu khakni mafam asibu tropical zone natraga torrid zone haina su khakni. Some example in Colombia, Ecuador, India, Sri Lanka, Indonesia na chingba lamsing asi panba yai. Hojik ngari su lok sinjare pani rombagi ngari ni background da thariba music si ju tabiu Unison film production gi cha hotel gi background music ngaktani sina Ngarinkha Ngouba gi mayan sing alu ji sida haipet musali jate gi nate alu si polyphenol oxidase haiba enzyme am yawi machine oxidation tho amatung da gray color natra black color uheli adubu zik ngawri sina ising da sam thokjabani fajana bana video da aduna water soluble vitamin B6 ka yar masuloi manga dobani hojik tespata madi roina kopi tilo ngsinjare sing chanam loi hapchegani ajana munna ngawra matung da kai Ngarinkha je pajana cham thoga masinga nungsinga lok thoga nga makok to macet chapa yan thalaga ngobje ga dun aduna makok madin ngouba to chap chana ta ga dun aduna masi amuk yeng minasi hoji singa su bap chin jare chanam masuba su bap chin jare ga maji pa aduna munna ngawra ga hapcha ga dun aduna hoji to si hap chin jare ga marin makok mabu pajana chamthogani masi pajana ngautharaga nana tawba yar munna ngobiba video ni na dak samgi bida munde kai khangani hoji amu alu ji kup na soiraga amu hapchen jare chida ngauri ji amu hana chamthoki baini natraga di alu di khara thambada oxidation na hapet greenish natra brownish oisalakpani science ngaktani kona mi khudingi thengnariba tumba somna kandana ngasai pan ngamoro ku phut kebedo kam khalaini hojik machu hapchin jare umorok sit tangkhai ma khara tangkhai ma hapke yam sahan bedi yadre tangkhai tang hapchage cheta da on top bi umorok sit tangkhai ma khatani hapchari si thum ji changenga hapchin jare aduna masi hojina amu beson je chama sama tangkhai ngum hapchen jare koi kangna mage cho naudna ba haitar no si hong lokhat pa dum khang masi phangbada nungarni se masi Ngarinkha Ngouba se nga se na pi chabi ho jare ko su dum yare phatigom timing phatigom da hapchale isina dalchini powder se dalchini ki wari su no ma tok jarake dalchini hapchen gre sina garam masala sida Ngarinkha Ngouba gi den fadigom timing fadigom hapchen jare sida Ngarinkha Ngouba loi sin jare sinamuk pani ron bagi
Kama lora matungda mahiga pulap haidok sare. Adagi ngasai Colocasia taro gisi masi art oina 11 haribo phumasida Byzantine Empire, Eastern Roman Empire na Colocasia si art oina sijinarakli. The leaves of Colocasia are sewn in mosaics from Euryle as a platform, such as a plate or bowl for serving of fruit to eat, for example at the Khorjei church mosaic. Nutritional value da taro si alu the yawiba carbohydrate tigi double twice yawi haina hai amadi 135 kilocalorie 100 gram da yawi haina palli. 11% of protein dry wet basis talai, 85 to 87% starch on dry matter basis, and other nutrients minerals yawi haina palli. Sini pan iromba je pajan nai chalaga machu ju kitang ni wale adubu yare morong ani morong nga di amu hen nga bo hen ga do bani. Masin amuk thangjing je ya wana pangjabani pangdi English ta masi fox nut natraga gorgon nut kai kawi hai. Botanical name da Euryle ferox salisb kawi hai. Monotypic genus amani hai species am khatang leiba aquatic cash crop ni Manipur gi. Masi khukok si yam nana khokpa yam ne adu kitang khuirambagi kya ya gidra natradi thang ja chingba matum tar tholak bani. Adang asai iromba da thangjing hapsin jare Maroi sing hapsin jare sida pan iromba pan ga thangjing iromba loisin jare haitar. Na mayam bu thagachari mayam na channel asibu subscribe tok da yaru subscribe tok biramu video asibu share tok biramu sini ngasi gi mathel da pan iromba makok mulu ngouba nga tawam jo hapsin jare. Thank you once again.